sareng ajunan neka annafaqohaki bareng sekaula sareng ajunan neka senang. Tak kira oleh genceran kebagusan seraja sampai gelem asodakoh merik bareng seka senang. Maksud temun karo merik bareng se tak seneng ya oleh genceran tapi gencerna tak pati raja. Okor wela sampean mangken mon keduan obeng 100.000 bi 10.000 rakira sampean senengan 100 napa 1000 100 leji ya mestana se sodako haki hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba'dul arifin adwaki maksud ayat kadinto ja haja Allah adebu derma Allah adebu lan tanalu mahabbati wa fi qulubikum mahabbatu ghairi. Beuntak kira oleh hang cinta adebun Allah sedangkan nang aten kaula sareng ajunan kaki beda cinta deka selain azzata Allah. Maksud monteroi cintain Allah rela aki selain azzata Allah. Apa kang kuy Allah seteja. Bene market tero ya lama orang, bene tero poci orang, bene keng tero bagus berenang ngersana orang, makhluk kun karo cuma Allah maloloh mangkana mon atena wa fi qulubikum mahabbatu ghairi mon ate kaula sareng ajunan nekaki bede cinta deka selaina Allah repot saoleh cinta dari Gusti Allah maka kadito ate kulebi sampean neka ese sebereng kien ki neser kabine ki neser ka anak ki repot bi tekeng ki seneng ka derajat ki seneng ka pangkat ki seneng ka pocian mangkana repot ku lebih sampean neka seneng langsung melolo ka Allah sebab ate ku lebih sampean neka banyak telusi nyala imun si nyala HP banyak de nyaman cepet mon si nyala ate banyak telu garai lemot apa na lemot ibadan. Itu waki boleh nerosaki wala takunul mahabbah illa fi qalbi hayyin. Mahabbah ka Allah nika tak kira bekal tombu kecuali bedenang ate seodi. Wa hayatuhu derma carana ate odi wa hayatuhu bimautin nafsi. Carana odi ate ayu mon aperang ala ben nafso pakala nafsona kon. Dari kadinto gele orang ria tak bakal oleh cinta lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun jaipun ba'dul arifin tak kira oleh bakal cinta dari Allah sedangkan nang atena ki bede condong deka selain Allah pon bulan mangken patepak pon bulan mangken bulan Zulhijjah bulan besar beda hari besar Islam yang kika adinto Idul Adha Idul Adha nika kaula sareng ajunan sunnataki akurban. Beda kejadian si luar biasa nika dinto. Bulan ka dinto are tangkel 10 seka di Nabi Ibrahim perintah sareng Allah untuk nyembeli putrana. Siapa putra Nabi Ibrahim? Nabi Ismail. Pon. Beli boleh ka budi pola panjenengan kalopain. Nabi Ibrahim neka araji sarang Siti Maisaroh abid tak keduan potra karena abid tak keduan potra Nabi Ibrahim sering doa Rabbi habli minas solihin Siti Maisaroh neka tak tega derma tak tega ya Nabi Ibrahim adu minta keturunan si soleh keturunan si soleh solihah si bagus sedangkan engkau ya la sepo tak subur boleh remeti cara sekarang Nabi Ibrahim keduan katurunan ada bu Siti Maisaroh ke Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kaula pun lah sepo tak subur rasana mon haja secara akal secara zahir tak kira kula bisa meri keturunan ka panjenengan wala panjenengan araji boleh beuy wari orang bini sesolihar ya top ya orang bini sesolihah neka orang bini semeta berlakina abine boleh hajak siapa hajak Siti Maisaroh ini akhir ya jonggeng-geng toh we teroh
Belum ada orang akinek kanek muslimatan nek rempeng. Mangkana orang bine sesoli haji ya, orang bine semata berlaki nak abine boleh bodoh sak jawab. Dina kayak tak dadi soleha. Dia jawab. Pon. Akhir araji siapa? Hajar neka. Budak seibrik Namrud neka pun kulis serepot apun serepot Siti Maisarah pun totor lekas araji sarang Siti Hajar akhir abubut. Alair putra laki Ebri Asmah Ismail pan berempan puluh tahun tak keduan putra pas legeduan putra ongku sarang Allah ayuji untuk meli putrana pokok tak kerja temen orang biasa mun bener nabi tak mampu untuk ngelakonin ujian gak dinto. Tapi pada akhirnya Siti Maisarah ini kegeduan potra juga umur 99 keduan potra laki ebriknya mah Ishak pon pada andi potra duaan pada deti nabi saja. Nah Allah adebu hajak neka Allah merintah Nabi Ibrahim untuk nyembeli Nabi Ismail. Para ulama ahli hikmah adebu waki laisal murad dzabhul walad. Aslina Allah merintah Nabi Ibrahim untuk nyembeli Nabi Ismail. Tujuan utama benar nyembeli Nabi Ismail. Arapa polana? Tujuan Allah adalah membeli cinta Nabi Ibrahim ka Gusti Allah. Arapa polana Nabi Ibrahim ria idda'a mahabbatallahi ngaku cinta ka Allah. Nabi Ibrahim neka ngaku cinta ka Allah. Ben lakar beneko ngaku lakar cinta ongku. Kalau sarang ajunan pernah oneng ben-bene sekalian dukali mereng neka kurban Nabi Ibrahim neka sebu embi 300 sape 100 onta. Makanya orang pada gawok setuju sampai Nabi Ibrahim ada apa-apa nak kangkui nyemak ke Allah. Lauka nali ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Cek saking ko andi anak laki soro sembeli bi Allah sembeli ya kok. Saking diri cinta nang ko ke Allah. Neka ki dorong neka Nabi Ibrahim ki dorong keduan potra kian. Ki biasa aja nemong ki dorong neka kian biasa. Pajon dorong soki aja lah. Mau sampean nanti kan cengkok menandi motor kaki perloh engkok sengatara kini. Tempo landi montorongku ya kalau pae kina bawunten. Ya pada bi orang mon kok deti kok apa can kok lah dinarin lah. Can kok bang sombengen taki jibet ada. Beda deh ya, beda deh. Pon ketika Nabi Ibrahim keduan putra nazara ila waladihi bi'ainil mahabbah. Nabi Ibrahim neka jeling Nabi Ismail mek bede rasa senang akan Nabi Ismail. Mangkana Allah la yarda habibuhu ila mahabbati musytarikah. Allah ni kata ridho mon ate na Nabi Ibrahim ni kabede cinta na selain adzata Allah. Maka derma carana Allah merintah beli anan bu anje. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna. Ayo derma. Terotawa buktene cinta nangko, cinta na beun kangko debun Allah beli anan bu anje. Sebab ketika nikah harta Nabi Ibrahim saya paling kecintain ki putra Nabi Ismail. Pada prosesnya Nabi Ismail kan lakar beli sarang Allah. Sarang Nabi Ibrahim beli ongku. Tak beli na tak hasil karena teori doen untuk nyembeli Allah ay kenten kelaban embi. Maka ketika kadinto laisal murad dzabhul walad. Engkau nyorori Allah nyoro meli Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bener meli na bener saking membeli cinta Nabi Ibrahim supaya lakar melolo marga Allah fa idza radattahu mahabbatallahi maka ketika Nabi Ibrahim ampun cinta boleh ke Allah kelabun 100% sepenuhnya maka radatna ilaika waladaka pebeli boleh bingko anan bun. Tak deti karena apa? Karena cinta Nabi Ibrahim ampun ke Allah boleh. Makanya gila ba'dul arifin adabu la yaklan tanalu mahabbati wa fi qulubikum mahabbatu ghairi. Tak kira oleh cinta na Allah sedangkan nang ate kau oleh sareng ajunan ki bede cinta adakah selain adzata Gusti Allah mula cinta ada kata Allah ni sabung kok takon sabung pak sompek keampunan. Maka ketika kejadian ni kapan berempan mungkin selang berapa hari berempat bulan Nabi Ibrahim ni akan nyembeli Nabi Ismail tapi tak
ngedit tadi nih. Beda obrolan sih menarik. Nabi Ismail nih katanya dekat Nabi Ibrahim, ya abati, aba kaulah Nabi Ibrahim. Mongku panjenengan lambeun besera. Lambeun panjenengan napa lambeun kula? Semaan sampian ka panjenengan ka Allah napa semaan kula ka Allah? Nabi Ibrahim ada bu, ya lambeun engkau, korang lambeun da rembang kok. Jengko anak tung situng anak pan berempan puluh tahun tandi anak ya landi anak engku esoro sembeli bi Allah. Bingko sembeli korang lambeun da rembang kok. Nabi Ismail tak terima. Kibunten sih lambeun kula. Nggak bisa. Kaula kadinto akurban biruhi wala amliku ghairaha. Kula akurban sareng roh kula ba. Kula tak keduan roh boleh. Mun sampean akurban anak, araji boleh sampean ngandung boleh, andi anak boleh kalau pai ka kula sampean. Kilambeun kula sebab kula kadinto akurban roh, simon roh ni ka elang tak kira bisa beli boleh. Kula tak bisa, meleruh boleh ni ka tak bisa. Mongku sampean lambeun kamu. Lambeun Nabi Ibrahim napa lambeun Nabi Ismail? Lambeun siapa sih? Daripada lampe dan andi anak korban aki. Si anak dari mana? Kan ada bu ni inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tarona. Engkau amem peben bi Allah soro beli. Dari mana bu Nabi Ismail? Engki if almatu mar mon la kare meneta Allah kita hore bon lakoni satajiduni insyaallah minas sabirin anak si soleh ongku mon opaman aku opaman keng tak kira mon pas anak pajeron temur pas baban ngocak nak engko amin pe beun soro beli mek nyaman beun rapak situaan marang kok sete iya Bas mek nyaman jegok ki ngode kan di masa depan ki lanceng engko. Tapi Nabi Ibrahim kita tak terima punten lambeun kula keduan ruh kula tak keduan ruh boleh ki lambeun kula mun sampean ki bisa keduan anak boleh tapi Nabi Ibrahim ki ada bu anjana ki lambeun engko ki li anna alamal furqa yadumu bil mauti wa alamad dzabhi yazulu bil wa alamad dzabhi yazulu bil mauti mon karo sakin beli riana mari beli bentak sakit lah nak. Tapi mon alamal furqah sakin apesa nak yadumu bil mauti terus nak sampai mati. Mangkan kadang bedoreng bine laki namat sabung umur kadang tak lagi boleh. Bine keng tanda alake keng ki ngae ande selake. Arapa alamal furqah yadumu bil mauti. Terus-terusan sakin apesane ka abid. Makanya para ulama ada waki Nabi Ibrahim ne keki lambeun Nabi Ibrahim daripada Nabi Ismail. Kan beda orang bine ni. Laki na sabung umur tak alake boleh. Iya beda ki si alake, iya beda ki banyak si alake si banyak ki. Aku ke kajian neka punten ki lambeun kula yen jak lambeun ko. Allah ngotos malaikat Jibril entare noreng dua aja. Padahal gak kasih Ibrahim bi Ismail entare. Ngajak rebuan lampu ke bola. Ana akrami minkuma. Engkau lebih lampu dari Ismail bin Ibrahim. Ara pamek daya. Ibrahim semestinya sorok kailangan anak pabeli anan bingko. Ismail semestinya kailangan roh pabeli rona ada selampeun bingko. Derma mon masyaallah dire. Siapa sih paling lampu Gusti? Allah. Tapi kan maksudnya gila cinta mon laka Allah sobung seteja anak kurban aki nyabeh kurban aki mon laka cinta na cuma Allah mon la repot mon la bener cinta ka Allah ni ka repot ki senang ka poci na orang ki terobe ku semongku orang ni ka kula ngaji bener keng meleun manjenengan meli aba TV keng mantir mo ketini skuni mantir mo ketiti ilmu semanfaat non sebarasi banyak azam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.